eye Adom Trotro no watu akwa na yenu abema Prince Owusu ni omanfo bi twetwe nkoma busa se Meek Mill ya kopie mo my Ghana ye fikasie mu kwatwa video ene mpelifo bi ka se wo twa kura no omanhu no anye bia no o my Ghana ye security bambo ho nsem no ekoye de Prince se na omanfo ka so be mu ene to aso anochi wa ba masom ene Adom Trotro a etwagumu a wo fie bebi a wo hwe yedi fi 37 lorry station bebi a taxi for no ewo no ene asem ne se enyumtuni bi a ofri eye abrochire America aba Ghana ye friend Meek Mill wakotwa emfoni anase video clip ewo omampeni na soye na asembisa ne se abambofo ewo ho na omahu se abrantie na otwa sa video clip yi ana ye koye nimi sen ene e bambo ho nsem wo mo ebemiem ewo omampeni asoye yo wo dia ya anya die bia me fan se ehu ye kase bia na de meka ne se abrante no kwan ofa so a owura eho minim se bambofo no minim se omunyina omunim hu bi eni ntina ayedai owura ho na eba ne sa enye momo me mfa brem no emra okwachi aye papa ewieye no a wo ba no na sa enwum no ne krep no ayedai ekoso nti mesra ye papa mo amo eboban ewo abankese mu se aya bibia ni amo mfa no ma enwunu akwam na omo hwe bibia ye because the ba ye nyame emfasa amba abrante no sa adwumboni bi kura woni tirimu a obetimi aye ye papa ebibi ama yenso amana abaha pa because ye papa no odemakoma pono so pa nti bambofo no omo hwe bibia ye emfa emayen na sa ayi bankese mu no because na nipahunu bia na ye mana ye dai mesa aba ho me pa cho me dia meka ne se em so ho na nya obia na ewura ho sa mi se mitumi so le wura na ho keke sa enti se nipa na owura ho no minim se na nim ni ye ba yan so ni nyina echi na o se bambofo mu boni because na o se e bono ho bai se de wura ho na o kɔ na o de clip na o de ye na ye no kwa ntwa ye fie ho no twa na o de ye clip na nko ye kura because o man pani Service baby ofi na oba ye no utumi kwa esa wo sa ni kuro no so na ba Ghana ba esa adwuma utumi fa na enye clip betumi akọ baby akọ ye clip fa ye ni problem ba president wo ko president wona ko sira president ye fa ye clip twa president se service na kama papa ni ye bibi ena na ni nda no ho so na bia wo di ba a wa ha president no wa ma na ntwa ye kura because esi ano ye na ye bo no ho ban omo ni da omo hu se abrante ni nam ho a o rape omo na wo ana omo hu no itino de na ena de bamba fo na ntumi anya hwe mo hwe na efe na emi aka mo bepene ni be hunu be betumi abesa na mo hwe na bamba fo mo ho a mo hwe mo nka hwe entwa ye bamba fo na o se ka bibi kiro mo next time obi wura ho a e wo so mo ye careful enti abrante ndi ono onya hwe ono ne de omo ma ne kwan na otumi ye abusia minti Ghana for nyina em se Ghana aye we ana no kre asa because ade na aye bibia wo ho tete omo ya we because ade kan aba se omampanyi baba no ankasa na kan se ono ma akwa ne ba ha se na be ya ono so be mu o akoton Ghana ama ewiasefo but no sakura na and this o ma sa akwa no public omampanyi dina so kasa no no ono ndumutini na ko dina no so de de no sha esuno ye wo de omampeni eba wo gina ho na abrante ne de entina no difference ewo but ye hwe ho na odi twae no de hwe na so ye ho na nkasa etem ka ho na odi twae no sabi o obi anu se suno but me se amatie e ya so sia kwa na me di se ho na omampeni gina ede e kasa nto bi gina se ho lo mu se odi omampeni kasa wo so na odi kasa mi se wo ka kire mi so wan kan se mi a se menim sabi ade na oba bia okokro bia so ya ye bi o mampen ko kasa oso ntan ye security for lankasa na wo no so me na mampen yanka na ye o mu ina di ma pam o mu ina ma mko because I brand ni ka ekura bi na o de ba ha na e bia se topa e bi na okura o de ba ha se nka okum bia na achi na be nsam da ho ndum tuni akọ Ghana kokum Ghana mampen na ye nu gwasa ma o ma no nsa de we de se bi etwa bi e wo se Ghana for this ma kwa ma sa de ne bi si bi kra ne se si bi mo yenu because we ko egu enu ase pa cho kakra meka ni se entwa ye
and I'm going to try and I'm a boy. But all the same, and yes, serious. So security at tight. I was security at tight power. And yes, I knew the baby next time. View. Try the entire, but I was security and I tight. Oh, says security ni tight, but ye mo be kwan so onye bibia, obenya kwan aye de opeso ye. Eno na ye hunu mu ye nti entimi fashion obi ase we anase we nti I say bambofo no mo no omu hwe ho ni ye de betimi aka no because anya sa se bibi ba omu betimi aye nana bibi kura ni enim na se ma ye ayetimu yi ni ezu una ma so hwe ho yi o de esi wo eho no e wo so so na ma hwe ho yi because security nya tight. Yo media me saka biem akire Ghana se yenuanu mo bambofo no mo ho no yesere mo ani diem ni ahobrasiem omomodna mfa no mangu akwam no mo hwe bibiye because obi ba nana ho a na se mo mbehwe nipa ne keke because ofri nana ho no oni nana di nkomo wie no a o pie no se nka bambofo no mo redi no nanka mo yeda mudi ni pie oh because nana de esi nyina nana no wanhunu hwe oh ofri nana office wo no a o ba no ano sa no ma ni nyina da esi ye nti sa mo bambofo na mo ho no se nka bibia e tight nanka mudi ni pie oh nti mesra mo ankasa mo hwe no ma ni mo hwe ho ye pa because enya bibi keke na che se ne Adom Trotro mu ni na futu amode aba ne koma bambofo se mo ma moni enna ho e wo mampeni aso ye nti se me amedi mate e wo Trotro mu no Trotro no eye ma mate no eje so se away